Bueno mis Camboya. La Loquendera TikTok 2026 me dijo. Tu hermano MR Laura Loquendero TikTok 2027 que tu hablas espanhol e sempre te molestas quando sube preso de internet a los pesos colombianos e por eso eres muy buena e puedes ir tu idioma que é gemer. និយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅវារំខានខ្ញុំនៅពេលដែលតម្លៃអ៊ីនធឺណិតឡើងថ្លៃហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តតម្លៃនេះហើយពេលខ្លះភាសាអេស្ប៉ាញពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ទេព្រោះអ្នកនៅទីនេះ YouTuber ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលនិយាយដោយស្មោះត្រង់អ្នក Vai a creu que ela não habla muito em espanhol pero no ou como así hombre pero não me importa porque é normal que há muita gente que haga distintos idiomas pues se parce.